بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدميدك ذو القعدة ماهو سولو وندوس ميمهم فانسويس ميدكي هكردوس أرمين واحدكم مدني مدي أفتاق واحدكم قصاباني آية الأحكام سلسلة ترين سورة البقرة ستيك نوديها وان آية بهيغتو ميري أرمين واحدكاني البقرة ستيك نوديها ابن آية بهيغتو مدي أفتاق في لاول أرمين مي آية حكمتك بهيغتو واحدكم فشافان. من آياتك الله سبحانه وتعالى وحي كرافني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. من آياتك معنى لا تقاتلوهم إبامهن إبه مشركنا كافرنا تبامهم هنقرأ من قراشه عند المسجد الحرام مسجد الحرام کے کاریک المسجد الحرام کے متانگ مراد کی گفلائی گفلو کے وشاگن ایوا مکہ کے حرمت تری سرحد ای ہمیں کنی اور میں کری کے فلاول گوانی المسجد الحرام کے مراد تفصیل کو فقبا کے مسجد الحرام مراد متانگ مسجد الحرام مراد کی گفلائی گفلو وشاگن එලිෆුරි මිස්කිතා ඒ මිස්කිතුක වශයෙන් වා මක්කාග හොර්මෙත්තරි සරහද්දෙක් ඒ සරහද්දොග හංගුරාම නුකුරාෂේ hatta yuqatilukum fi එමිහුන් එතනොග තියබෑ මෙහුන්නා හංගුරාම කොෆ්ෆු මද්දාන්ත හංගුරාම එලානුකොන් හංගුරාම ෆෂාෆ් මද්දාන්දෙන් තියබෑ මිහුන් එමිහුන්නා දෙකොළ හංගුරාම නුකුරාෂ එක් මානේ කි haram pulu ke terega haram pulu sarahad duga iswe tibame hangurama nufashash emi hanguram fashaf kam gawanama den ehalu tuga fa in qataluukum ibamehum tibamehun na hanguram ko fikam gawanama faqtuluhum emihun gatul qurash emihun hanguram qurash kadhalika jazaa'ul kafirin e kafirunge jazaa. මේ ආයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කුරා මේවා හුකුම් එබහි අල් මස්ජිද් හරාම් ගේ කාරීගා ඉස්සති බෑමෙන් හංගුරාම නුකුරාෂේ එන් හුකුමකී එයි මිහාරස් එන් හුකුමෙත්තෝ නුවත නූන්තෝ නූනේ මේ හුකුම් වනි මන්සූහ් කරවවාපතෝ ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මක්කා වෙද වඩාගති ඒ මක්කා ගහලුරින්න හංගුරාම කුරවවා බේකලේ ගොතුගා නිකලේ ෆාන මක්කා වෙද වඩාගති එම ඒ හාදිසා එයි මේ ආයතුගේ හුකුම් මන්සූහ් කුරානේ හාදිසා එතෝ ඒ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දිස්කුරාෆනි ඉන්නමා උහිල්ලත් ලී සාඅතන් මින් නහාරින් වලම් තහිල්ල ලි අහදින් ක්බලි තිමන් කලේ ගෆාන ඒ මක්කාග හංගුරාම කුරුන් මුනි මක්කාය හංගුරාමගේ වෙරිය ගොතුගා වනුන් හුද්ද කුරවිගෙන් වියේ සාඅතන් මින් නහාර් දුවාලොගේ වගුත් කොලේ වලම් තහිල්ල ලි අහදින් ක්බලි තිමන් කලේ ගෆානුගේ කුරින් එවස් මීහක ඒ හුද්ද දෙයිෆේ නොවේ වයින් අහදුන් තරඛස බිකිතාලි රසූලිල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ්ගේ රසූලා මක්කාග මි හිඳුකොළුග එකදේ ගෆානු එකුරෙබ්බි හංගුරාම නොතේ වෙද වඩාගතුන් එයි මක්කාග හංගුරාම ඉස්කො ෆෙෂුම නොත හංගුරාම කුරුම ඔය හුද්දේ කමුග දෙකේ කමුග වානම ෆකූලු තිබාමිහම් බුනාෂේ ඉන්නල්ලාහ අදින ලිරසූලිහි වලම් යඅදන් ලකුම් හමකෂරුන් අල්ලාහ් වනි ekalaanga rasulaya e izna evagutuga debwafe tebame ngoteren evves mihaka makkaga iswe hangorama elanko hangorama ere gutuga makka wanumuge iznaen allah nudebe
ehmima isse hangurama koran makka getere wanu hanguram mere gotuka wanu ei Allah subhanahu wa taala mana korwa fekkame ebe sife ko makka ga hanguram elan ko fikam gawanama hanguram korem fashayat ko gawanama den algumena huddegen ve e fasada durkuru mattaka emihonna hanguram ko me mita galgomen hangurama mushrikuna hangurama kurun waha dakkamun dairuga ibn usaym rahimahullah vidanu fawani makka ga ahulwarin mitanga mustahilu kamegge wahaka iftiradu kurabwafa vidalwani makka ga ahulwarin murtad emme murtadwi kamuga wi namaves isse hangurama elanu kurun hudde nuwane mi ayatu me gotum bima ekawak vidalwani makka ga ahulwarin murtadumaki ei mustahil kamt manake makka ga ahulwarin ekkon islam dinum beerumaki ei mustahil kam ekam nuwane ekam nuhinga ei nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qura hoye sahih bukhari and muslim riwayat emmi la hijrata ba'da al fath makka fatah kore mafahu ga den makkai hijra kurumen nuwe ehm ekmaneki makka nabiy sallallahu alaihi wasallam e fatah kore mafahu ga den makka eki e makka in ehen taaga hijra koren jehe halataka makka naanna negmanik ei makka ge islam den ashagane makka islami rashe gotoga darul islam tere makka himenumuge kuriga makka in madina hijra korun oti sharon koref adi ekam oti amur korwa ehnes makka hijra makka fatah korma fahuga demme hadis korwani mi fatah ya fahuga den makka in hijra korme nonna emen dehe ko deni qiyamata jehenden makka ga mihun direwole ha hendok e makka onnani etanun ehen taaka hijra koran jehe halataka nugos islami bime gotuge e makka onnan pausamananga hadis to waridon asave hijaz karage ratta faluwegen danakama egiterege makka wes madina wes faluwe emmeha mistakun sham karage sarahadda ekkura wenakama waridon asave henname se hisabat dan dembes hijaz ga makka ga mihun dirule ha hindak e makka onnani islami tane gotuga etanun ehenta ga hijra koran jehe halate genun onnani ki dini vistu ema hagurama isse kurun elan koran jehe halataka naannane mitanga ibn usaym rahimahullah bayan kurwafu embima fa in qataluukum faqtuluhum tibame honna emi hanguram ko fikam gawanama emi hungatul qurashe kadalika jazaa'ul kafirin kafirunge jazaaki eyye pita kafirunge jazaaki eyye baswak muraduga mufassirun vidalwani kafirunge jazaaki emi hun islamunge hukuma bolaba kiyabange fuma dande islami dawlatege dashuga islamunge verikamuge dashuga e dawlata bolaba kiyaman ganegen nuwata islam bejjo madanden e bame honna hanguram kurume maneki eyye aslu hukuma awam kurin denne fede hanguram kurame hun islam dina dekol hanguram kurame hun hanguram tayyarati me hun hanguram kura halategga ti me hun naki hanguram kurwe bay em aslu kafarunge hukuma keye emihun islami dawlata bolamba muslimunge hukum dashuga kiyamantirikama ulem fashabikam goanama eisam fashke emihun naki hanguram kurwe bay nune ehen nuni emihun kiyaman vejjo badande nuni emihun islam vejjo badande emihun naki hanguram kurwe baykamga wane miye kafirunge jazaak kadalika jazaa'ul kafirin miye aslu kafirunge jazaak ei hukuma ke emihun namet mi aslu hukumuge itura den anna hukumen anekka mitame annani ituran ei emihun egotuga tibeme anekka muslimuna dekola hanguram kuram fashafiya e hanguram ek kuram veshi komme tawkum gavies ei amko hanguram kuram mana sarhadde ga kamies e halatuga ves emihunna hanguram kuras emi ayatuga mi kam mitanga khassako bayan kurahmuwa den miya ekuga figurin gennawa fawa masale mi makka ga haram fuluge sarahadduga hurmetteri sarahadduga angurama kuru
manaifa oin giruga adikit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala waman dakhalahu kana amina e makka e bade jemiha ko ei amanka libe jemiha kam ga qur'an ga wahi qura fawmu mi amankam ge managa nuata haramfulu ge terega haramfulu sarahaddu hangurama nukurashe basulu ge muradu eba dehave to dini gotun qaim kuranje haddu misalak wakkan qura miha akkenuma kesos ko sulu ge mihun gatul kuruma mifada ekiyege hadduta qaim kurum manave to ei mutlaq qur'an ga amugo asen ayate meti waman dakhalahu kana amina e haramfulu sarahaddu bade jemiha enen amanka libich haramfulu sarahaddu me kiyani miskittere ekanyenu makka hurumetteri sarahaddu ekko mige astu algomen mi hukumuga ilmuwarin basfurtaka bala daliltaka balaruga ei mulin ehen onna kamennu maneki makka haramfulu sarahaddu hanguramu kurashe otas etenuga sharoi usulun qaim kuranje haddek qaim kurmaki ei islami shariatu ka bayan kara usul ga terein oikkame ekam kurwe ei nabiy sallallahu alaihi wasallam makka fatah kore bedu e makka e ved wadagen ekalek faun makka ved wadagati hanguramari bekelek kamge alamata ke ekalek faunuge isterifuluga alubba fawa dagandu dahana e hanguramari mi alubba kori dagandu kori alubba ei hanguramari alubba ech e alubba ekalek fan ved wadagatum dehe godden ekalek fan ved wadagati hanguram kura halatikka den e bike narabahu al mighfar me hadis ga wardo ga aswani nabiy sallallahu alaihi bukhari muslim riwayat mi anas kifanu farapun anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala makkah aam al fath nabiy sallallahu alaihi wasallam makkah fatah kurbi ahroga makkah bed wadage wa ala rasihi al mighfar ekle fanuge istirfuluga mi atiya me hagurama ge me hedum kol alubagenne onnevi falamma naza'ahu ekale fan nengewum ja'ahu abu barza manaki ekale fanu isterifulu ngeti nengevi behisambri hangurama halatu digeyye amankam halatu mar badalui hindukolu ekale fanu hudda kurewunu wagutu kolu hisabu nimidiyai ema en mitanga rawi e fahakura benutta ekale fanu isterifulu ngeti nengevi fahum ja'ahu abu barza kiya sahabi bekale wada midaluwi فقال ابن حنظل متعلق بأستار الكعبة ابن خطل gefuluge urakuluga eligen ge bahutte ei nabiya sallallahu alaihi wasallam bay mihunge mer makka ga fatah kuredu ek amur fulaki emihe gebbade dorleppa me aman kallibich gefula sarahad badiji me aman kall masjid haram badiji me aman kallibich abu sufyanuge gekola wadaji me aman kallibe mikan aman kallibe tantane ekale fan kadalu wafes bay mihun istisna kura hadis kore meveni heku gefuluge kurokuluga eligen tibbas gatul kuras dem migota bay bekalum bay mihun wahage ekale fan nankadalu abidalu dem mihin vidalu fa waniko bekalo kasmi dannawani ibnu khatal kiya mihege wahaga ena e bahutte gefuluga orakoluga elige faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtuluhu hadis kurbeena gatul kurash subhanallah mihunge kufruga nubakam binde rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tak rahmatikam ga fonubunu ma sahiba sallallahu alaihi wasallam makka gahulwarin ekalek faana ameduga ummeedu korabbe rahme ekalek faana emihonna ogaterikam behettai emihunge huriha undagole gona kuri mas ekalek faana hadis korabbe kademe emmentar time ki minimunu emihun bune ekay faare hoga kalek faana ki ekay faana hadis korabbe tiba emihun kihinenge ummeedu korwani tiban kalek faana emihun bunamundiyei tiyei ogateri akhegge dari ogateri ei harmanda kalek faana farapon feunukamak dega diskure itiman kale faanmi vidaloni itiman kale faan akh yusuf alayhis salam vidalu henne la tasriba alaykum tibamuna ke bes kushane temmen dash
eko mi aammu afu aammuge terega wes mihunge nubakama neegganikama nuhimenu mihum mi emihun waman dakhalahu kana amina etanaka wadajji mi amanka libigen wakamuga allah angawa gefulugo orokoluga eliganti mihum wes enge gatu kurash ekelege faanaga verikama kan norakkaga genno madina ga ekelege faanaga islami dawlata ena norakkawatu islam deena kufur gellum edina jahafur haju edina amadu kufur kankai emihunge le hoddewegen disawbak mina ga namake khotal ei abdul uzza kiyalun me norta abdullah hiskiya ibn khotal at-taymi kana musliman ena islam befa fartad den murtaddun فأخذ في سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه والتنقص منه مرتد مفهوم نبي صلى الله عليه وسلم حجوجها يكلك فانا فرسارك يكلك فانا عابكيا ميستكون ادين دركر متك اين اتباور مسكت كرمندي فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه نبي صلى الله عليه وسلم اين لege hormaten nekkam kanelu islam deena nuwade hunna mihe wore islam deena waduma foga edinum beruwa miha ge nurakka edina bodu embegen deena nuwanna miha aamukum mitibe ufedin ande rutibe kafar mihun emihun islam na ko diri ulenya emihun nurakka den hangura menne tiye emihun beti bestame qawm tawus ehnamas islam deena waduma foga den edinum beruwajje miha murtaddoje miha ene ekam bayan kodde olum filwa de dembesena tawbanu wajjiya ehalutu geenam gatlu kure man baddala dinahu faqtulu ena ge din badal ko fimiha islam din beru wajji mi afa ena gatlu kurashati bamihu ei ena ge nurakka terikan dina bodwa sawbaki islam dinuga ulefa den edina meduga mihun dakka wahaka warfase mihun balaganna mihun gabul kura adi edinaki mihum wadewadefa nikunne echekkamuga vejjiya ege hurmate vesno onna e makkaga embegen ahulu kitaben gitere mihum ves kit qur'anuga bayan qura fa emihum buni basses wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un imame mistakonnage baawale veccaka kademe duwalu kuri koluga imam be fa ege fahu koluga kafar was erun emihun eitere nikmedan egmane ka ahulu kitabi yahudin nasaram fotuga ahulu werin islam dina bade ulfa dinu kanka engefa mi sakara dinege mi kamuda wa dakka bay nune kiyaba fotuga ahulu werin nikunnam veshima dem mitibe foten nemmihun buran emihunna ki ma kurin fota echi baawale kanka ege emihun mi wadefa nikmege nudane mi rangalu wechinnamak mi yahudin hedi hilat islam dina mad mihunge habatu wattaru mat ehmema deenaki ebbes hurumaten nek wadefa nikmeva kule sakarataka hadaka udde nudeven islam qawm ehmeba allah subhanahu wa taala qur'anuga mi aammuko bayan quran mi etanaka badajja amanka libijjikom bayan koraga hukumes murtaddu amihum me mitanga meenage hassako meenage nobakam bodoima en istisna kor hame ayeku anen nurakkala ki awmanege duniyai wisdom belias teamaka kolefa teamu nikume team hajojehi team ma gelluma ei kurim bunen kurin etiem olum mihaku etiem dekol waage dekkima arabodage manaviyat mihunge kativegen da ema e habatu vettiga nodiumattaka allah subhanahu wa taala me hukum kandalu wafu embima sharai uqubate lazim kura halatigga ena uqubatakun filan wankam ga vi namas e uqubatak ena salamatan nuwan demitaga ilmur dafat kurwa ena e jarima ehi haram fuluge beerugato beeru godefa beeru hingafa den film ben etere manan e halatto kinetto hadan komekas ilmoren figuren bayan kura tafsil aykuga me uqubattaka haddota qaim kore ibn al munzirai taus
ابن عباس مي آيات بتفسيرها ومن دخله كان آمنا آل عمران نودي حبنا تفسير ودالوني قال من قتل ودالوني قتل كفمية معناه حرمت نفسه قتل كفمية من قتل أو سرق في الحل حلغا ek manake haram hormetteri sarahaddum beeruga miho gatuluko nuwata wakkanko summa dakhala al haram den haram fulu sarahaddan eena wanas badejji kamugaram fa innahu la yujalas eenaya ekko ishinde mujalasa koggen nuwane manake nekeri koran jehene wala yukallam eena wahadekki gen nuwane wala yuwa eenen amanka marakkatirikan ebbestan digen nuwane walakinahu yunashad hatta yakhruj enakko ena fahad wene ena haram fulu sarahadu nikunnant fayukhadu fayuqamu alayhi ma jarra den haram fulu sarahadu nikutuma ekoga ivatta wenaka macha haddu qaim kuren ei beeruga jarima hingafa den haram fulu sarahadda miwannani ena hitun etang amankam hodam hembejja eta entergene dati kurevi ena fahadui fahaves ena haram fulu sarahaddu nerum affoga den ena ehingi jarima ge okoban ene tamfiz kurvene fa in qatala aw saraqa fil hilmi wa udkhila al harama fa aradu an yuqimu alayhi ma asab akhraju min al haram al hilf fa uqima alayhi wa in qatala fil haram aw sariqa aw uqima alayhi fil haram demen halataki ena wakkan kuri nuni gatulu kuri haram fuluge sarhadduge terega kama vejjiyamu eterega ves enag machhaddu qaim kurve emegoteki ena beruga koffa etere badejjam ena faha bera nerve ena kuri etere kom vejjam ena bera nernote eterega ves enag machhaddu qaim kurvida mi fatwa megot devwa foe ata mujahid qatada adi imam malik vidalwani mutlaqan enaga macchen huriha haddutake haram fulu terega haram fulu sarhaddu qaim kure imam shafi rahimahullah dalwani idha iltaja al mujrimu al muslim ila al masjid al haram ge sarhaddak mujrim miha muslim miha addu qaim kuren je miha wadejjikam gawanama yudayyaqu alayhi enaga maccha dati kurevene yudayyaqu alayhi dati kurevene hatta yakhruja ena haram fulu sarhaddun nikunnande kaannu devi rakkateri kannu devi dati korwek haram fulu sarahaddun ena nikunnanden ene dati korwene fa illam yakhruj mi dati kurma ekwe haram fulu ge sarahaddun ena nunikumejjekam ga wanama enaki gatulu koren je mihe enaki akkannen je mihe adde kaam koren je furmihe e dati kurma ekwe haram fulu sarahaddun ena nunerevejjekam ga wanama jaza qatluhu ena gatulu korun jaizu gembe ema furdama ikhtiyara kabbalambe kommes gotogon ena haram fuluge sarahaddun nervene goten vetto nervejjekam nervene goten ekkam gawanama enaga maccha haddo qaam qurani haram fulu sarahaddun beruga ekam ko idati kurma ekos nervene goten netijja den haram fuluge sarahaddu gaves emi ek maccha no qobade tamfiz kurun hoddu egembe qata davidal woni in saraqa fihi ahadun qut'a haram fulu sarahaddu wakkam ko fikam gawanama enaga akkende ne wa in qatala fihi ahadun qutila ebesmiha kata gatul ko fikam ganam ege qisas ko surun ene gatul korene walau qudira ala al mushrikeen fihi qutilu mushrikun gamach bar libi gatul koren je halat dekam ganam ehun haram fulu sarahadu gaves gatul koren ema mi ge khulasa ki amko ebbes befulage farab kolun haram fulu sarahadu ga kora kushakan ebbes uqubaten e sarahadu nodena kama oy basfula rangol basfula waridu saha basfula waridu ngasenwe enwesek muradiki bay bekon vidalwani me beruga kushek koffa den haram fulu sarahada asiyam ena wacce kushuge haddu qaim kurwen jeheni haram fulu sarahadu nerefe enmes ebisarega ena ein salame wane me halaten ene ko nannana kom gotoku senaga macha haddu qaim kurwen je abu hanifa vidalun fawela yuqtalu kafiru idha iltaja ila al harami illa idha qatala fihi kafir miha as haram fulu sarahaddun rakkaterikam hodafikam gawanama ena gatul nukurvene ena eki gatul mane kanguram kura mihekkam ga nuwana ibn kathir rahimahullah idala fardin ayatu fahatu bagi moti fa inin tahaw fa inna allaha ghafurur rahim e mawmane engen midiyei haram fulu sarahaddu ga isse kanguram kurungei manakamekka
anguram kofikam goanama ek badalu anguram kuran jeheka den aw wahde kor masale ki haddu qaim kurunga masala e masalaga beruga jarima hingafkum goanama hinga betere wadijam ena nerum khulasa ki aw men furtoma aw mege maseketa ka wan jehene haram fulsar dun nerevet erun ituru khilafa ka mege nudan nu nervejjikam goanama haram fulsar haddu ga sene macca qaim kurun jihad de qaim kurun ei qur'anuga e haram fulsar hada wadijmi amanka libijje bas fuluge terega himenen wahake nun ay nimmalum wahi qur'ani fa in intahu fa inna allaha ghafurur rahim emihum hutta lafiya ekantata hutta lafiya huttaru mane ki ei fa in ibn kasir vidalon ek mane ki fa in tarakul qitala hanguram kurun hutta la fil haram hanguram kurun haram fuluge emihum hutta lafiya wa anabu ila al islam wat tawbati hanguram kurun hutta la islam dina rujo emihum tawba wejjekam gawanama فإن الله غفور رحيم وكسر الله سبحانه وتعالى جنجن فافو السوا أوجا وانترس كلانge يغفر ذنوبهم إمهم بسقص فافة فسوا دبانه ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله إمهم الله حرم فلو سرحد دوغا مسلمون قتل كفارين أما بس الله إمهم فافة فسوا دبان سبحان الله إسلام كمتورك الإسلام يجب ما قبله إسلام كي إيك كوريغا ويهوريا بابن الله وسواد باج من ده قد الله سبحانه وتعالى ديلتي وانتك أنا كلهم بلارغا مي فتكي إلهي فتك من ده أي إنسانو كتوبية نو قتل كورا مرا واهكيا هنغرا ما واهكيا نركيا واهكيا عقوبات واهكم أسا أنا كلمة رحمة بدلوا جاي إنساني توبية نو ඉන්සානි තොබියතේ රුලියා සුන්න ගඩේක මුලි මවුදු දානි රුලික දෙම් ෆහුන් රුලි මඩුවගෙන් දෙන් එහෙම් වාහකෙන් අනෙක්කා දක්කපාන ඒ ඉන්සානි තොබියත ඒ රොහෙ රුලියස් එවිම දෙන් හුරිහා එච්ච දානි රුලික මච්ච රංගලස් ගෝහස් එකම් ඉලාහි ෆොෙව්වීමා ආයතුගේ එක්කොළුගා උකූබාතුග වාහක ඇස්ස නරකයාගේ වාහක ඇස්ස හංගුරාම කුර වාහක ඇස්ස ජවුන කොම්මතා ගතුළු කුරාන්ෂේ වාහක ඇස්ස අම යායකු අංගවනේ ෆයිනින්තහු ෆයින්නල්ලාහ ගෆූරුර් රහීම් එමිහු එකම් හුට්ටාලා ඉස්ලාම් දීන බඩ තවබා වෙච්චාම එකුරි හුරිහා ජරීමාගේ ෆාව අල්ලාහ් ෆුස්සාදව ඒ ඉලාහි ඉබාරාත නුන් එබෙසිච්ච ගහුන්නානේ උස්ලූබෙ නොමි ඒ ඉන්සානගේ තොබියතෙ නොවේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා इंसानु बावतु कंतत्तकु एकलांग जात फुल इंसानु न मिकुरा काला एब्बस काला तासीर नुकुरान एब्बस मियका इलाही लेगे गुळुमे नसबु गुळुमे एकाल गुळुमे नोन्ना එහෙම අදුලවරිකම්ගේ උසූල් මිතය බයන් කරබන් අඟුරම් කරවෙනි මෙහෙම වත් එහෙම එකන් උට්ටාලෙම ආම එකලාංගේ ආලතකුන් ගොතුග රුස්සා වඩගේ මාළුන් ගොතු එකලාං කබූල් කරබාන එක හැම මිහුන් ඉස්ලාම් මබ්බස් එං එමෙ මතුවරි උස්තුබකි ඉස්ලාම් එහෙන් එබ්බස් වදු නිසාමක මිකම නෝන්න නේ හුන්නන අබදුසේ මනකි මීහක එහෙන් කුලලාෆි මීහ ඒනේ හුකුන් තම්වීස් කොෆා සේනක හිතකුන්න මේ කමෙන්නු එෆිලා හරන් කදේ මාෆ් කොෆ මේ බුන්නස් උන ෆිලානේ එකම රබ්බු ජල්ල ජලාලු සුබ්හානහු වතාලා මාෆ් කරවීම කුරින් ඒන හුරි දරජෙවර මා මතිවරි මකාමක ඒන උෆුල්ලවන් වහුවල් ගෆූර් අල් වදූද් අව මන් කුරි ඉස්ෆුලා බෙද වාද කිරස් අන්නා වහුවල් ගෆූර් අල් වදූද් එකලාංගේ ෆාෆ හුස්සවා ඒ ෆාෆ කුරි මේ හොන්දේ ලෝබේ වඩි ගන්නවා රස්කල් يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله الله حرمت تريغم حرمك مسلمون قتل كفا ويس امين توبه واسلام دين اسيام الله امين فافت فسوا دبان فانه تعالى لا يتعاظمه ذنب ان يغفره لمن تاب منه الله سبحانه وتعالى عليك توبه قبول قربان اراد قربا فينما فافه بودوegen ginawegen nufussan faafe nona komme faafe ko photos ekalaange e faafe fussadeva ya sab mi ayenge wadi ni faagum mire filaw nimmalani irad kur maadama rega magrid maada fahuga mi al baqara ge sate ka nodi devana ayatuge tafsir walma bahadakkana hada subhanakallahumma bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.